Ahoj, som Daniel Melicherik, som šéf kuchárov mesiarne Tržnica a pomôžem ti s prípravou tvojho stejku. Steak rozbalíme, potrieme olejom a necháme 5 minút odležať. Steak preložíme na rozpálenú panvicu. Pridáme maslo. A opekáme na miernom ohni. Steak preložíme do alobalu, osolíme, pridáme bylinky a necháme odležať približne 3 až 5 minút. Dobrú chuť!